amidi de afia amankwa tamaklo give us a sentence so and abay onro awodo wa adwama so tie nuro ni nyina bi na hwe nia eye we ni padua mu ti se wo bawura pharmacy na herbal shops na ohun se wo kɔ te akoyi give us se wonim de eye de amount ti therefore agenedwa emu achi ebi aboko de Dr. Kwabin so no ho ye nyame adom no ho ye pa ya muso won so mra bi lati obaba yo wada ma yentie nuro yo ebusia ene ahwefo na no pe ma memfa ncha kase emfa ema mo afidi kase so enchei efi yankofa bai na no for Dr. Solomon Kwabi enchei yankofa bai ede ema Givers Industries Givers Herbal Center na no pe na ebre wiedu se me no mienu akatum ne broma enfimpe no ene du onu enum no so no akwa ewieye bro nyanom a ene ye wura ne science ese otumi hwe na nipedua no bebi atochime bia no otumi kekasie ni na apomudempa ene ahoden no eden etumi eba na ne nyina no betumi ewie peya age se Givers Herbal Center ye nupa aye nam abafo nimde eni suehunu kwanso atete yankase ye memu hahama eni dubina dinsia hodo na yede afa abafo nimde eni suehunu kwanso no yede aye edro no ede aba no mepacho eno a ena wo hia ena no pe na watumi anonom na etumi aboa edro ye aye kita me we aye Givers Herbal Mixture Givers Herbal Mixture enam adwuma pa na adwuma so aduntie Ghana de hye ene mo a mo to adro no num ene wiasa fa na be bibia se wa mu bora herbal shop ho pharmaceutical shop ho licensed chemical shop wa de bia ye ton adro bia na ne awoko kan ne se ma me Givers na entonton ye den eda ho no ebi enti obora ho ma na eyi ede ama no ena no pe wa wo tie mi na wo san ehwe me ebi a wo sori anope no won se ni pedua no wa ye mre uji hu bia enje asa ni pedua no aye mre ma wo sori mpo a enya ade atumi konkan se ebetumi aba ne sara na se enkwambo na ebo ni pedua no wo ban no me ba cho eno na no adwojo enka obi wakwakoda na waje wa home na ade ache de se wo sori a na nka wo sori se cream na wotumi akọ onyuma so demo anope ni pedua no obeka se mre oyo abemu mre oyo no so abemu ide na se enkwambo na ebo ni pedua no wo ban no me ba cho no ena no adwojo uhia eduro eno ebetumi ahyemu kena na asentie si ni dademu paade a me ba cho eno ana ye Givers Herbal Mixture ai kura me wa ha no ebi Givers Herbal Mixture eno na ebe boa ma mre yo bia enkwambo na no adwojo no ekohyemu kena netumi aboa manati asan si ni dademu biom mani pedua no akwa no adwumadi ese etumi edi no etumi aboa ama netumi akonka eyepa enti ene open immune booster papa ba kopa eno ana ye Givers Herbal Mixture Givers Herbal Center ye de aba adwaman so enye na ewo herbal shop pharmaceutical shop licensed chemical shop eni me bi eton aduro oman Ghana mu eni wiase afa na be bibia no eno na wo hia na watumi anom na etumi aboa obadom bema enom emofra wo di vinsha dumienu ekonyina no me ba cho ese wunya Givers Herbal Mixture ibi na wotumi no nom na eboa ni pedua enom eno akire obi wo horma wo san tie mi na wo hwe me ne anope ya omo se wo sorry yi ase preko pe awo etie si ne so obi nso wo no abeye na enu ni efiti enu na ede nansa ede ba anopa se de otum sa hoden wo ho ene obekọ aba onyunu ya adwope na ne awo fihi na etie si ne so enu ade ya nso yi to ikura no na still obi wo ho ma ohyew ede no na ne tifa edwade se gege wogi ne hu bia enyeye me ba cho eba ne sa na eye ensunsuanso ahodo a eda ne di ekire se aboa entonton ba ye fe no female anopheles wogya ne hu nsu a ye fe se plasmodium parasite ne bi e de gu untini no mo enti ehun sen na ho no bi no e na wo hu enti obi biara wa sorry anope na utifa etedwa wa uti asa obi gina wachi ene de ade ehwimu ana se wo sorry anope otumi se wo gine hu bia enye awo atiesi ne so obi a wodew na efifre san tew na wo hye owo ni pedua no mo me pa cho plasmodium parasite a aboa ntonton ba a wa kwakọ jade gu ni pedua no mo no
eno na akwa wie osa na onu sansa na aboa ntonton so betu atese ewo mmea ya yete ye mpatemu ye nwumamu ene ye mbro no ahodo nyina so no hwe gata ewo wo fichire ho no mo hwe udan no ekira efu a efu hwe bebi a wotu ubola no edi egu me pa cho we nyina ene ya na ekotwetwe yare no edi ebre ye enti ekoba ne sa na eduro ba ko pe ena wo hia eno na ye givers herbal mixture givers a entontom eda ho a boga ko pe bi ewo herbal shop pharmaceutical shop licensed chemical shop ene bi eton aduro man kan mu bia no na mobo den enum bi obi nso de wo hono ma anope ni no ma ato ene he ne hwene kura esi aduane mpampan no kura wote a na ne boso fro no yese ebon no neni enje kura ekoba ne sana ni nyina ye eye entontom eye malaria etiridi enwunsuo no bie no ena me ne waka se ne eda die ewo ne pedue no mu eduro ba kwa hohia ene anope eye givers herbal mixture givers herbal mixture eno na boka ko pebi ewo herbal shop pharmaceutical shop licensed chemical shop na wotumi anonom na o malaria bie how bia no me ba twa wotumi etu ase ede amaye manungu so ameka se bia obeba se woni ye ebedi nkomo enkyeremu ametumi de ama wei open ye chen wei a me ba twa eye 0543 222470 0543 222470 wobetumi afre now ne yedi nkomo na ne awonte ase a obepam enkyeremu no ofre se ya ye betumi ede ama wo pa na eno ekyire obozo obi wo no ma wahye ase ene wa bowa na otwe na nsa ede kwani wana na obo ene wa to nnura wodo nyinebi me ba cho enya ewa bia ana nipedua no obo na woto ewa adura betumi akọ wabo na wanu ewa adura ni nyina na enko no me ba cho give us herbal mixture ena aboka ko pebi ewo herbal shop pharmaceutical shop licensed chemical shop eya na manfo bisa na manoni me ba cho give us ye no enye na amanoni ba bia a wo bia no udu ho no ma obenya givers ye nupari bi na watumi anonom eno ena betumi aboa wa na no pe enti bomode na akopa adure bi nanom neno ena beboa mani pedua no ye ba bedi bro nyan na bosumi ebekwa wie ye bewura eye bosumi atwato ewo mfimpe no ena di onunum emu no fa hoɔden sani ade ahoɔden hya ase na odo ho twere givers herbal center no fa sa ahoɔden kro na ne sɛ ne da so no fa twere givers herbal center ye nupa yi bi nanonom na ena betumi aboa ma emfie ene mfie ahodo aka o yanim no nso betumi enye anigye ene ahoɔden na watumi edi onyuma givers herbal mixture givers a entontom eda ho no herbal shop bia de obenya bi pharmaceutical shop licensed chemical shop bomode na kopa bi 0543 222470 0543 222470 ne kra mu wo ye oba na wo hwe me ene anope anasa unua ba bi anasa wo kafo wakodompia na wo kanchime bi de bia na wo complaini bosumi aso na wo bebu ni nsa bosumi so na wo be konfikyire ene emu nsem emu haw bebre me pa cho bia ne de no eye yawdie ena womu se obu ni nsa na yawdie ene wo benya nche se siye suso na yase emunimuni anhwe ekura wo be na ebufo nko a na binoka sai unya give us about mixture ibia eno na betumi agbo efichi komu yawdie bia hawo bia no me pa cho ebetumi aso ano ede ama etu ase kura eno akire obi nso de ho no ma enu eye nefua enso no wonu se obo ade boy no oye se moje fi bia woni pedue no mu no busumi bia enefua baba ko enson ene twa se besen ede ko bisa ho se wo de na eba mienu eba miensa no enefua nan na aka no emfa na moja no wo ona mo sa afede na kurakura woni pedue no mu na wawode no ho na ewo ho no mu a na akwakofa ha de abro na afede akwakoma wawo ho akwakoye de ede ama me pa cho ensebuo no enefua nso no de bomode ema ne nso enso a wedura wo hia eye givers herbal mixture eno na wo hia na watumi anonom obi nso de ho ma eba pa wo se moja ne ne tu na tete se pop tu me pa cho moja na eba ma eninya kokko na esenso a ensense yo wo sa how bia ewo fichikomu a wedura wo hia ene anope eye givers herbal mixture givers antontom da ho no eno na bomode na kopebi na to na nonom neno ene betumi abo na anope ni awonte ase ni abro wadwene wonte ase so no eye 0543
222470 now ni give us Herbal Center eni ngomo ya da say nti give us Herbal Center na ote won kano yenkomra na yeba yebesan atosama ye number ni bioda we ba cho number no 0543 222470 0543 222470 eno ni amatrofa give us Herbal Center ye didi enyuma ya da say yakwaba na ya to so twem sisia